Мусустары он тердис күнә, неделе күнә авторунну көндө күрәчләр битү кәһәннән хагыс эфирге үләбитен сагылды. Тоттон бүгін биһиге бу ыры тугынан олық саңырбаккыбыт бирибитин ытык биттен әһәрнәребит. Тоттон бүгін биһиге сунтар улугар холпонух путта аттылугтан багат каланна ус кихидикта кепетехпет. Олы тағынан бүгін тык хайсылытыгар саскы үлелер тустарынан биһиге кепсет. Бүгін көрәчләр бит ана каяндаганы кыттыгын һәрин биһиге тон WhatsApp нөмере бар агыс 914 219 сүрбекке 612 онда түрдөнекке оту тагыз 97 ден студияга бар нөмердә бит. Бүгін мусустыр 14 күнә. Санан көрүм айыгы тыйын ортото. Бу кемге нөргүһүн канны металлыбыты болу ден билагытта. Кырдык бүгүн үрүләк сонун келле окурдук үеһе бүлүттен биһиги бир иделәкпет Александр Адамов олус үчүгендик кырага карагынан катан картыскага түһәрен видеого устан нөргүһүт нар таксыбыттарын быкпыттарын бу билинге кемге үрүләк сонун быһытнынытта кырдык оттон бу кемнерге нюргохан тыллыта диен кадар эрделебит курдук. Онон же билигин Александр Адамов бихеха ана менен ыппыт этнеринен көрөкка. Ябиге бастыкы нюргохан көрбүт араханин болорун бул жаһаныбын. Политахарна бу атыр бастакка бихи титофтар аймак боламыт, сылгы базалак. Онно хасайы керемит. Атабыт көрөбүт истебит, төрөктөрүн көрөбүт. Ол хыджамын мен калыкты хамыбын. Онно бу собунан хыджан стакпинатын кытуары көрөбүт төккөтөрөн бачаларга таккара болу жөн толкуйда ок, байда канары жерде туары бир төккөтөрөн көрөмүн. Эңнебит марай. Крачамба айныргына таккан таккаты тураларын көрөн жөдөнөр бүтүн. Онно же карска тердим билинги. Я тон карсканын наразы көдөрү болгондон басапкы бүтүн. Он бирис чыгылаты. Жигне тарыйда таккыта болуу дайди. Атак бырын баяна он агыс он тоостеке таксып болокта, тоякын он тооска бийка бүппүт, ону агабыт баалай билетен мите бар. Сылайтын неккелен көрөбүт уруккулар дагана мияче. Он агыс, он тогуз, хүддө инжики болор эбит. Бу быйыл алыс эдди таксытыттан же беремди соған ханжабым. Эже курдук үеһе билин хелиге мактаага Татьяна Титова алыс үчүгендик кепсен бу нюргоһун сибекке тоң бору табулан таксан быкпытын көрдүбүт. Онохотон бу итидеки көк нюргоһун өнер болуктак. Оттон көк нюргоһуну көрөр жолго тексер сонтар чата бихе фирге таксан олорор. Бу Чепкин атын сүгер театральный хүддүкү үрәк кыһатан Устжона Владимир Дорбидонтов оттон Жона бары билер болуктакпы Владимир Бихеха Республика битер комусчу теме быгытынан кеңник биллер, онна кенете таланын быгытынан оттон билген артист дитер үйренә кирен үйренә хәҗәр. Басан туран кени бу кенеке кемнәргә җега лору диен биллерилитин кытта дойдутугар келен чункуй бакка видеога раз вайныры устан тахаран элбәк кене күлләре бит, аны бир кеһе таба көрөммен дә аны каяндагынытын тахаран күдүрөккә бар бит кен көрөчлөр бер хәкыйкә ана билеген кене үпүн материалын да көрөн агынгара вайннары көрөккә. Здравствуйте. Давно не виделись, как говорится. А так, куйдан келли каулах тен алах ырахана бит. Вы вообще реально вообще не в тему, хэп. Пожалуйста, барат хэп минут. Еще один пришел. Искатка неркимере турар было. Явно. Атаккан хорганан рукнаку. Долга жебитен кайтак бен алды. Нахпын сөймен ким көрөр аттан кимлелер ким катчөлөр. Туак карантина. Кая бите.
Эти кахаддигит таттара тарахапта кампулаат бя илигитин нин хуна хаджин шуйдук хепте киркеттер кереңере буна хаши маска диктим хенер биттен барастой багая битте билгин этием кайдак. Эти Вова вайнарын көрдүбүт, аноха билем Вованы кытты бетин кытта кестетекпе, Вова төке болду. Хаска хаймар хая кehenden болуктун күндө агам сени локтокторо унтар улуттан кадан хелеттен итистиңе гадда болуктун. Да олох халлаңга түддах кырдыга бит, билем аны күндө бит. Кассас кайдагы халлаңга туруга. Халламы турга хүрдән ден хилас ичигес бу таксамын жем тагар халгын сейжем. Отон крадыска хаспылагай, бейнар халас туар ятынды. О билбетим олоктот яна диркем хок крады хой бит хок. Тербоба, эти вайнустун кеннеки кендерге олох кейник тарганна бахала Жон Сергей хүгетин көтөктүн эти туханын кырты кепсек кара бахалысты. Того этинник устырга хананды. Оттон болланын билиңит кемге Жон Херге жияга олара элбетте, Жоннор чункуяллар, хомай батуннар тейдиннер демен бу кыракы кылгас теттик көркүлүү видеолорун улууларга ханаммыдым. Onun Jonga Hergega üyerünü kötüğünü belaktere. Antugayen tabullan otun Jon Serge söbülete bıhla. Otun hin hangardiler bıhlaq min vaynarı büksün barata olaqo kıtta manık silbehile olihin jonlar onu hasitimle onu jonlarım körenler beylerin bilenlergin olihin üyeler köleler bıhla. أنا بريء شكل أتمنى شو اللي شيء ورنا هجاعة ذكرت كيف سعر خدك ورنا هجاعتي تهيل بخ شو نبدأ هنا أهم كيدي Şepkin atından ürdükü teatralını üyerekki hadigar bastaki semestr bunun отлично happadım. Ondan bilgin bollağana bu udalyonuna üyerekka üyere nasıl jabıt sesiya budun kepsete hecabıt mayiga boluqtaq onun o da barata tenge şöyle görene hecabıt oğlar üyereklerin bari hebilüller min de hebilübün ondan barata tenge yaxa. Kaydağı distansiyonda hadi veren ağati? Distansiyonda bollağanan aras internet sitibinen öğrenebit. Jeğola bitin zadanya bitin itabit, referat, aras, piyasa, spektakl köremit. Öyle bağa Suriye'nin itabit. Teoriyatın var bu vakitçe. Aha teoriyatın aha. Kasa haber tigiti ona tehe işe gidiyor ne hacağatı. Ton işe gidiyor bu artist bolarga. Artist bolar diyen sürdağ yarakan evet elbaq üyelek kirilek tasılaq idebit. Behige hakalar hürbe üspet ona bir Japon kız taqpıt miyvana yanagi khara yaxı ciddi juda de. Kala hacıbda. Kala hajjana ha. Anlat ide bilgin. Bilgin miyva bollağına bedin doydu tugar. Aspıka videosu ona göre kapsata hajjipet barata tenge Fujiyama hayata nigin körderen ki hine hoktar bite yurdu bite. Men tügeninden tuhanan Sakura'yın hakasta avdın. Vobatın ayın bihigi Respublika biter komisyon bıgıtına demek yayınlık bilagan ki Moskvaga da tidergen me aras trehenerge kıttırı bükken saka herin atıttan tiyen komisyon dürüsken tığın dırğanın taharı bükken itinik hıcabı kimden hıngıralları? Oto nüksin bollağının Moskva tüttüger aharonluk bilgin kenki bireme xayapın yörəkpər xaçaq tutamın. Onların haqalarım ıngırdaqlarından haqa herin ulaqan merepriyatiyata haqa herigar holtalaq merepriyatiya deyaqlarından bastıqlarından süren kelebin. Oton gıtta satıybın tühəkallarından bu hayınga gastrollar budun kepseti bara hıccar. Bir avgust indeki sintabır haqlarını indeki. Oton xolubra etinlik egin aras sirge baran kıttargı nigin köngüllüller düverekkar. Yörəkpər bollağının bappatlar gınan baran elbağa kötütebin. Xanları raqayından daqtıran. Olihin kötüppeke gına hatı tühəkallarına. Jarababa, sahabı Jon'un sergetin bilgin bu jeğol olarak kenderiger komus jürüsken dolğanından en kutları sürgelerin doğurgöten, ejderhanaların sahılan, şey batı karçalan rastan asere.
Да, алыс үш. Эти хайда хонюгуны эти лигинен туппаккаган эре. Ытыран кынаттыр хомустен. Ага. Эти хомустаны кырты кепсере. Атын ытыран хомустуна кепсайдаха Иван Колдежиков оңорор үһә бүлү хампа уха сүдәгән ден таланнах киһи айылгаттан айдарыла хону бу хомуштар бар кине хомуһунан таддабыт. Маннык мин куду хомуштар әлбәхтәр. Бу валла ана Альбина Михайловна Дегтярева айымнита бу хомус. Кине айбыт хомуһа болуктак. Элинен туппаккара онюрга диен анан. Илинен туппакка кынаттыр, илинен маннык кынаттыр ден атта хомус. Бабатын эти артист үрәгәр үрәнер ки де курдук оттон бу эти вайнаргын даганы курдукка авроллары бартын рига хаддагаран бе кыжык олокка бар жону көрөр эбиккенде онун билген артист боларга белеммин ден этер кыктакында. Артист боларга билген белемим хох тога детер сүрдаган элбега йөрөтекпин нада сүрдаган элбега билекпин көрөкпин нада өссөдө от көкпин дека сите буха эликпин олехин отон багар инники агая хылнын отон артист болан ситен кодан таккар нибинден арак турак саналакпын. Эти олус шуе жен тагар жеребиккенде оюр быгы Хо аюр бу хавата бу каланден трәвит дойдум. Балтарах болан барам бу келеммен. Хибе алгыннан тыйнан. Тун мастын алтыхан деби курдук. Айылга гото боларын битинен син бир айылга артардар. Ана маны келеммен үйрө көтөн жоллонага хиддим. Трәвинен кредит коддокка белген. Стара болду. Хо беган баттан тур. Мalik камераны хая мalik. Алло. Хай баба харска чехре кебистим бала. Ага. Кан телефоны мalik. Ах, бу сибяс. Ага. Вот, манны болду. Дара? Техен бакти хабары кадалма. Қалаңы олағынан мен сыйға әтпәт болақпынан үссүшілігі болықтақ. Сыйға әтпәт болақпынан. Жоғыс нәхелеге бит. Ты қайсы Жоғыс нәхелеге. Ты қайсы өтіне дөріктені. Бұл қаламы түппіра сып-сырдық. Сіп-сібе салғын. Тойдығын ақтағын Москваға хеджанған. Москваға хылжан сүдәған ден ақтабын дойдубын. Тоға детер симбир. Эппин камын симбир тардар. Бейін түрәбін дойду. Айылғам, алахым, ойурым. Сәбдер бұл бүгін бейхәс вәскі тақса хәжі мақтанабын. Онытын бұл таланың өссә арылла тұрарығар. Онда кірджек идеген толыры бағаланған республикаға отын артист иделәқ әргеллән кәләңгет театр искусстводан сайдытығар сүнкен қылақытын келері бері кетер бағарабын. Мақтанабын, күнді бар жаным чәген болын, чәбдік болын, жиятер оларым. Мақтал болын. Дейші көрді өтті санатамыз, ұнтар ұлығын қаданыттан, Владимир Донтов бейхай ферге тақсан қомыстайғынан бейгені варымтын ачылан аста, кәнді көпі сүрбе бұғырғы өтін, дуғабы сылам неден, санабыт көнерден, сүргебі көте ғолінден ден бағанан тердебіт. Бейхай манны күрәтшібіт күттіған бұғытар, маны чүгіғатан көрдірекқа, бұ Верхаянскайға нүргіғынлар бықпыттар ден, ура ден бараманна, бейхай қартысқы ғытар, жече көрді көттен білген араға, тияғы олыратшылар, этергедылы техиригер олоратчылар инник нургоһун тыллытын көрөнөддактыр болу. Күнү көрөчүлөр бит жебитер олор онден эстетегелер робот, онда бу түгенге республика битигер эпидемиологическа балыгыня кайдагын биһиги сухал стап тугу ихтинлерин болгойун истеген, онна кинилер этилерин биһиги каяндагыны тутугун ден бу кабарагытын ыңарабыт. Күнү көрөчүлөр бит оттон каяндагыны биһиги бирибитер кыттыхарын келер түһүмөк битигер биһиги таттаттан Жанна Бурмистрова ус иделер кейхетиде кеннекетта билехиндерege. Оны тағынан тыхерин саскы өлетін туғынан бейха тыха сот министерство editten тақсықтырап. Білеген брифинг көрегім.
В эти минуты начинается брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Узнаем о текущей эпидемиологической обстановке и принимаемых мерах в регионе на 19:30 14 апреля. Которая у нас связана с эпидемиологической ситуацией в республике. Но необходимо обратить внимание, как сказал сегодня глава республики Саха-Якутия Асен Сергеевич на утреннем брифинге, о том, что у нас ситуация осложняется, особенно с учетом того, что расширяется прежде всего географическое распространение по республике заболевания коронавируса. Необходимо обратить внимание на следующие, акценты территориальные по республике по коронавирусу. Ну, во-первых, начнем со столицы республики. Я, конечно же, поздравляю тех, кто выздоровел. Спасибо врачам за то, что сегодня мы получили 2 выздоровевших граждан республики. Сегодня в инфекционной больнице у нас находится, один из заболевших, тот, кто у нас вернулся с Нидерланд, 2 проживающих в жителей Горного района, которым выдается оказывается соответствующая медицинская помощь. И, как говорил глава сегодня на брифинге, одна из жительниц нашего города Якутска, которая, соответственно, пришла к нам один из жителей города Якутска, который пришел к нам с небольничной пневмонией. И, есть у нас сегодня еще один из подозреваемых, результаты которого будут достаточно четко определены завтра. Это Якутск, поэтому необходимо обратить внимание, что после того, как Якутск пережил уже, по сути дела, мы думаем, что мы правильно говорим о том, что он пережил череду тех непосредственно больных, которые привозили у нас теперь появляются больные уже 2-й стадии внебольничной инфекции, внебольничной пневмонии, как уже отдельного, иного витка. А второй момент, на который бы я хотела обратить внимание, это город Алдан. Он сегодня нас волнует больше всего, именно с точки зрения 2 очагов. Один большой очаг, он связан прежде всего с организацией торговли рыночного характера, потому что очаг именно связан с трудовой деятельностью лица, который вместе с супругой, привезли заболевания из-за пределов Российской Федерации, из другого ли субъекта Российской Федерации. И второй очаг, который связан с женщиной, которая приехала из другого субъекта Российской Федерации, из Кисловодска. В основном ее очаг вокруг семьи расположен. Не менее сложная ситуация в городе Ленске, в котором помимо очага, который имеется семейный очаг из приехавшей супружеской пары из Армении, есть, соответственно, у нас новый очаг, который связан с 3 работниками, работающими на чаиндинском месторождении. Сегодня непосредственно все контактные лица изолированы и к вечеру были на соответствующем борту отправленные с аэропорта Талакан в город Ноябрьск для проведения лечения. Здесь в данном вопросе мы проводим достаточно плотные переговоры с добывающим предприятием для того, чтобы и в дальнейшем более четко выстраивать взаимоотношения с теми, кто у нас работает на вахте. Во-первых, ежедневный у нас контроль за теми, кто прибывает на вахту. Сейчас еще усиливаем контроль по консультированию медиков и по связи с медиками, которые в вахтовых поселках на территории республики у нас с вами находятся. Соответственно, у нас есть больная, которая находится в городе Вилюйске. Она, у нас также является приехавшая из Санкт-Петербурга. И, соответственно, желаем ей выздоровления и врачам, которые ее лечат. Вот у нас в целом такой человеческий ресурс, который сегодня непосредственно представлен больными на территории республики. Органы Роспотребнадзора совместно с Министерством здравоохранения, Министерством внутренних дел продолжают работу, связанную с выявлением круга контактных лиц и отбором у них анализов. На настоящий момент на территории республики уже работает 5 лабораторий, в которых возможна сдача анализов. Я прошу прощения, у нас работает уже 6 лабораторий, будет открываться 7-я лаборатория в городе Алдане для того, чтобы в том числе снимать напряжение, которое есть и в этом регионе.
Валдан и поселок Ленинский – это единственные, значит, населенные пункты в республике, которые сегодня находятся на полном карантине. То есть вообще практически, значит, непосредственно в полном объеме там не осуществляется деятельность лишь только жизнеобеспечивающих предприятий и магазинов шаговой доступности, в которых реализуются товары первой необходимости. Такой режим был, как вы знаете, режим вынужденный. И вот Алдан уже второй день живет вот в такой вот изоляции как таковой. Необходимо обратить внимание, что на каждом, значит, оперативном штабе мы рассматриваем все вопросы, как связанные с санитарной обработкой города, так связанные с пенсионным обеспечением, как работой волонтеров, значит, так и рассматриваем, значит, резонансные случаи, которые непосредственно имеют место быть на территории республики. Ну и, конечно, в конце я бы хотела прежде всего обратить ваше внимание, что анализ тех случаев, которые есть у нас на территории республики, говорит о том, что все-таки самыми опасными очагами у нас являются очаги домашние и очаги коллег на работе. Это те люди, которым мы доверяем больше всего. А в чистоте, в чистоплотности которых, в соблюдении санитарных норм, в которых мы, по сути дела, практически не сомневаемся. Потому что с коллегами по работе мы проводим достаточно долго времени во время рабочего дня. С домашними мы тоже живем в одной, значит, непосредственно семье как таковой. Но именно эти очаги сегодня являются у нас самыми базовыми и, по сути дела, опасными. Поэтому на это хотим обратить ваше особое внимание. Сегодня Министерство здравоохранения Российской Федерации ставит под контроль не только внебольничное внимание, но и все ОРВИ, и все граждане, у которых обычный простуда, грипп, ОРВИ, также должны быть проверены на коронавирус, и, соответственно, в определенные группы рисков уже у нас начинают попадать. Это был брифинг оперативного штаба Якутии с информацией на 19 часов 30 минут 14 апреля. Оставайтесь с нами. Күндүк арачылар бетер сөтүгүлүттү кеңенен биһиги берибитин салгыбыт жавонна биһиги Владимир Владимирович Путинга комус оңорон ыппыт биһиги республикабыт бир эме кеңник билер кен туттар таланна комус уха Эдуард Тарбукенигеттен билеген биһиги кемсетехпет оноходтон кини үлелир серегер кеди тергенигер мастерскыйгер биһиги бирделаппет жанны бурмистрова тиен турар. Онон күндүк арачылар берибитигин кетери бирге болун биһиги WhatsApp тереме сүрярин Италак бола хатын төдөнүккө тутагыс калган сәттен өмөргө мериярин денен арабыт. Дәрә жанна, сәясәт агыстын өтө кәһәмне. Алек оны талбан бери көрөчүлө жүк кенен болдун тартаттан агарде биги кере айылдар темир чочулдар онна тыс уус бебедерен таксар уус катыгар келен жыттуу турабут биги темир уха комус уха Эдуард Тарабукинга келен турабут комойок ин бу жигинен биги каттан саалыктага дебит наха чөйдүк хияка бу комус чочулдар тыгын онна мас умайыр тыгын итнеректага дебит тагыныти мастерской хикаролох бяспек каян каппата хин өрмүчманнан бу толин бу тонкалкаттан тажы такканы турабут Ограм расынабытын тербеппит беге Эдуард Тарабукиннын бұға себәске қолбанды бұд үйтіе кеянен тоғыттыр. Ода бұл карантин болы демек құмайын тұрбаппыт. Білген бұл тұғы сірегер білен тұрар кеге бартам сырар болуқтақ, бәе желек, оны тергеннәк, кееттін бұжетін тағыр тақсан төе бағара сылжар, өлелер, қамсыр, аяр тұтар боллаға. Онын бұл Эдуард Тарабукин кене
Bilsen kebhem bu atbar turar kini bolany 5-6 sıltan bettek komunan jarıktanar onton beytin bastaka idete juvelir onu to bu epitin kurduk 2 10 hektar laqa kini doydu bu presidenti Vladimir Putinga komus ongoran turar Edward ütü kehenen ma çedi bigi bilgen hoğottu bu tolo manны gottar dembelemden mipti taga da bolarça boldun kendike söçedi kolban okput den ereniya bagarlar onton Edward onton ettim diti bilgen bu tıygal durar erki naha çöydek beta bu maskın ongor bu Kırdırır basili. O cebaatık maha sahanılan büppüt. Bu kağıdın olak bu oturtağıta bu sayın bu kağıdın oran kilder bite. Habız sana uğuz kağıta. Olan tebiligen pehe üleli hamsı canı. Tugunan jarıktan ağını. Onunton karantin bolan araha ülehi ülah kıçavıp olukta. Atau karantin hospitali tohos, meltohos. Ona tahin üleli bit. İnternet par bulan şüge. Wi-Fi'da bulan şüge hin. Ki kamusların kayır. Atılır. Ispar bahar hamrobu. Ona Moskva mekahı ispar karadı. Ona cevlete yine bahar bacısta var. De kargın rastladı. Abdun tezine rastladı bitelik. Bu yıl bu kostoran kurduk karbut naha kaldın. Onun tabut yergen higar manna kaldın karbollağını hanan körün tıyığa yurga kaydak buluğa jironan bege button. Anı bu karantin pandemiye kennetten ubut karbut ol kata turo demit emye jona serakaçiyebet kuttana but sep. Onun ton edik tuykun kırdırıqqa. Bu hakkın kırdırıqqa onu komuskun kırdırıqqa. Orkar tan himir ona uca tağlar me. Ki ulana himir ne var kayıllar. Tıcı körevin tığ bultuğu kumaralığından öyle. Arada kar. Ondan da bu sporta himir hatibun onu hatibun. Hatta hayatın Moskva mekahı idi. Görüyor musun bay? Ona Edward en bolana bitimde juvelir bolangın bu komuskar timirge bu juvelirine bastaki idagın haçı dikilleragın de kız soyulaq bar bolar kergetiler ol en uratın bollaga dedik. Ata. Onu böyle komu bir kerget takame komun tığına tusoka beyde köştüne me şey bulana tekne yürüler bulay. Onu kombinasyon kemiske bu takap Moskva takap Moskva'daki takap. Ona ben hacı da konusturgun bire bilgin bihigi banna bu tattaki hetigar turan mut yergenge turan mut komus lankınal jürüsken ıratın istiyakpit toloror Edward Tarabukin bekin komhugara onyorun istiyakayım. Naha kayda kurduk rastı, kayda kurduk jürüsken rığınıy. Bu görün bu Edward Cotton elbeki betin etigen tığın onna rastığın ki ne kadar barsar tığı ekreten bu kıhaga elbeki keler bu. Tudot simana biçar gunu fatnan tatatağı muzikalne skola komus ansamblın oğulları barı bu edikka oңотторолдор ki ne kadar üreheller onun ton bu tatatanere bol bakka ıllı hıtar ustartan ırak ustartan eme hakastahalar batta Edward. Onattan iti oğu komu hodenekti biçe oğu komu oğla kuratı diyen oğu komuha narın namçı bolar diyen onu kapsere. То komuha размеры кровулар. O elite öteye kravulay. Kravullar ona tılahım nas bolar. Yevdu yani çepçiki. Onu behbülüler ona. Şu tastaq komu harazı o bastıkan yürür. Şu tastaq komu verir ortuk. Makine tügeni haydar. Ondan kayıcı kaybetten. İnteresi üskü bulan to kuhan tastaq komuska hayan hep bulan. Oqtan qalın hep bağata deyip. Min beber ertuz beber bastır komus diyen onu kırcık jakçı barda.
Onu komuz bu gece bu beyine boları men kantan baharıktım sebi. Тол Тиз коксу батыттан эреди ол. атан General асылва поладан мен камахым жаһанлар хорох жонки уллана тыгын хөвлүн хеп хорох ки быды маютун бичеген хөвлүн хеп. Натта. Жанна манда ити бар. Бүгүн юрки Ага, тере. Алека итар. Жогускига ханнатылыннары Эдуард Комуха сынатын италлар. Ага, тере батсабынан иппыттар Эдуард комуха жокускега ханнатланары сынаты төхөнүйде. Жокусуга камым хоогатыга. Очана нәмін ұтыры тел. Ага. Алек аяка мен Эдуард Тарабукин нөмерін ытыяққа манна бәлері бағалағы жон кағалағы жон әренлер білсектері болдағы уху күтті бәйтін күтті. Бітті, оны көпті. Бұл менеме Эдуард Дере? Алек Полисов кейін қомуын бар Эдуард. Эдуард Комуын емелан менен таттығы тел. Білебіндер. Бәтеттен Бұл тұтан олар өттен ачыгай. Тұтан олар оғын бұл. Аньо айтынан динер. Ondan iyi dinler öyle Alek. Östece. Kıyıkı bu komuz ıhıgar tiyemen atlahan turundakpın. Çabuk gazete gidince kurduk Eduard. Maktar. Alek, ola просто şeydi. Ачыгай. Aha. Sen bunu bu komuz jürüsken ki heta bolla hata kırata kınyana lalcıyan bollaga. Onda mandık kahalar bollagana biheka bu komuz agata bodra dukanikala bir turunjin töröbü törbetiger tırhaga bar komuz kahata bayaga bar bari bile bir bayaga bu ligi ustara bu törbelen olur sildire bolar ıtık körge bar onu gideyge bargi. Ondan tatlı kom hologontan serisi bir anda durun bir kanal tihavutun bari bile bir dukanikala bir turunjin an bastan bu saka komuhun Moskvaga jürühüten turaş. Tığınca 900 bihan sette Allah'a. Onu Türkiye TV'de. Жанна яха мактана бу нәйгеннән середән уны тичәйгеннән энрестан була falan Эдуардка мен мактал Эдуарднан середән бары таттылыгын устырыгар эме агарды булуктун кырҗы хас бидди киһе ус киһе үләтә хаяндагыны тахсылак болун дибит онотон эге оңорбут этергеле үләгә хамнаскет андай дуга атырды туры багарам. Алек бигине бүгүн гырбыктар мактана бут оннон Джон Серге комустан онно комус лынкынас ырас жүрүскен ырыта тыга бука барыбытын арчылатын араңчылатын көсө кадери. Мактана бун же эте көрдүк Эдуард Лети кидди была кыксан. Сеп мактал жанда. Санатон таттылы Кехатет кидді. Таттын жанны бурмистрова эте көрдүк бихеха связка таксан хырттан көдүк рәшүлбе билеген кылгас токтобулга барыган ол кеннеттен тыгыс ригер саскы үле хайдак барырын бүгүн бихесерде техпыт оны хата техайстватын министерстветен анал департаменттен салачтын сол бячты бихеха билеген таксан кепсияга манно комус тыгыныстын хастынды бут лахан бахыба денетеллер аны туран эте хумуху кайда кантан лыкка сөбүй денети таттаттан уз каттан бәдеттен эретен лыккатын сөптен Эсетүгүл санатабыт, оннотон элбәкки хиже Эдуард Комухугар надияларын туханын бейхі WhatsApp тер сурялар. Отын тесерин саскы үлетін туханын хиге бәғат этиләк көпстиләк боллақытына бейхі күттіхарын көрден 2 ротағыз 9 сәттеден студияға нөмір бит бар. Жауанна бүгін бейхі бейхіге тоқтыбуға баранлыққа ол кенеттен беребітетін yok бүт.
Амалугар нергугун тыллалик тымны сыгылар кардыра билеген да бар диллер. Хетенне бүлү кората үһэ бүлүттен 10 километр ардылах бүлү корат ойура бүтүннү карыдан көрөсөтөр нергугун таксы электен бияха көрөчүлөр бидемек кыттыганы таллар. Жонны билеген Техасот министерствотун үнэйни үннереге мелиорацияга онна материально-технический хатчыга департаментын салаячытын сол биячы Вячеслав Гаврилев бияха связка таксонлорор Вячеслав Владимирович үтөкеһәле. Здравствуйте. Ага. Де бу саскы кем үлете эхеха ордук туакка биллери саскы үле ыхыга булу араха. Ыхыга. Билин төрдөн асты инче гектары гары кайсолар бурдук хеметин, кортопу хеметин, кормовой семелерин атылаханнар уже поставщиктар тейени хәлләр республикадагы поставка оңолдотура. Онны улана билген Турактах культуралардан отут бирәһенен уже республикага килдерен бурабыт. Билген республикабылдынны үлене республикабылдынны бүлү-бүлү районнарга бурдук хеметин текшерен бурабыт. Аны таһанан кормовой ыгыларыгар семелерин беһам бирәһенен текшерен бурабыт кайсыларга. Онна элбахаллах откенин отут сетте бирәһен. Аны таһанан кортопу семети тахыта меңгәлләр. Лоханы быйма хохтылар, олонна бихә хибе бесмәгәнен кайсылар тутанлар алар. Эти семелер барта ханта калелләри. Бурдук хеметен үксү бихе Тюменской областан алалар. Республика. Оны да ханан amma kayıstırda onunla usaldan kayıstırları belirli burduktарын semetini atılıyor. Çoğunla bilgin bulan bu hıtın öyle barır bular edi. Kalı den bardı beter barata kemiden barı biherdu. Bugünkü gün sılıgıta teknarıqa kalı yok. Bulandan barın evet. Otun bu bilinge balığına öyle ataktağına beletiner du beter barata çögeydu. Bilgim bulana bihege üksü ülevit поставщиктардан tutulukta. Поставщиктар seme ağlağınıgar altı поставщик üleden şöydük ödülühdüler. Onunla mineralne удобренияларга üst улахан поставщик ömeye üleden şöydük ödülen tahıvıt ülete улаханlık tohtağına oq baradır. Otun texnikanı egen körünerken bular aha bilgin. Техника бит Техникан хайдагы республика дине. Республика үдүнөн 5 жыл тухары энергонасыщенная техника дейни улганнык ыян келле республика үдүнө. Ол курдук 300-тен такса техника ханга техника үлага быйылгатан сагалыктак, оны дагы 100 техника былырын 2019 жылга ылылуу техника. Үлага билим алалар, кайсылар. Otun içi hüylete kahan bulandan olur ori? Ömüyün ortadugar. Bulurungu hıltan arı derdilen hep 5 sette gün. Olar dilehin 90 tuluktağı? Kallan erde hılı biditinde. Ondan tutuluktağ. Беге биле борбут курагынын күдөбүз. Онтон курукта. Вячеслав, мында көрөчү итер. Теплисе касты хинче квадратный метр сабылына дені итер эдилер. Билген оперативный данныйдары үксө коюн бакалар бут. Ол гынан баран 2 аңар гектары бирен олар ден информация бар. Республика динен ал. Otun ehene bu meliorasiya üneyi departamenti buldağı diye bilegen açıtugar öyle barata bu samay ügenir keme çugahanerer hı keme onun hangi tuğumuz sana süren hı ületi kiriye de Vyacheslav. Hangi sürenden ton hamay bilegen erene bir teknika budigar. Энергонасыщенная техника да иде биден кудук 300 энергонасыщенная техникатан 100 техникада булырын 2019 жылга келбиде. Она биле
уже үлетен ең кендеттен келдақтыр еді. Оны бұйыл үлелерін көддіріқтақтыр. Оны көйдебіді. Ордук жолан қанлык қағайыстыва үлетін белетеғі бұл үлетігер үшігейінен? Үлеті сағаланарық. Гемайын ортыттан сағаланыға. Отын, осының бұл сирге үлеға үшігейі? Amma қағайыстылардан үшігей үлені көйтебет қаңалас, ұсалдан мәе қаңалыстар. Қағайыстылар бүт қағайынден әлбақтыр. 200-тен тақса қағайыстылар, ол егер бағаны қағайыстылар, кооперативтар, олар баралардан шетегілі ақылені көйтен барады. Әмбихара хачуға олар ұлтығылар? Тағанчатыз әмбихақа кемитер хиллер. Районированный семени тарғаты кыллы дүйден көрәтшігітер. Тоқты тәсілді? Районированный семени тарғаты кыллы ду. Районированный семени тарғатыға білейін үбләхін бара тұра. Туға қолыр субсидия отборынан бәрділер. Ол отборынан бігі документтері министерствоға тұттанын көріп. Очоғына үлі барықтақ. Вячеслав Владимирович, бүгін бейхақа связка тақсылыққар мақтана бұд. Бұл білеген оттон тергеділі үлі барыта әтенге барықтақ әбіткен әріне кәтәхәбіт, оныттан бұл әріңаттан әдділәхен әме көйтілер бұл ауылты шүгей. Онын бұйылғы жыл тоқтағаны ұрыттан құттанмаққа, жағайбаққа тақсылақ болар ең бағырым. Әтенге болды. Күнді көрәтшілер бет, бейге беребітін манан түмікті бет, манна әлбәқ кеше көрәтші бет, оттан бәйлерін бағаханаларын кәделер, нөргұғыны көрін олы сүйірді біттелер, онна бейға меттен манна әлбәқ кеше үтет олын кәдер. Онтан бейге көрәбет, кінаттана бет, онна күн ақсын көрәтшілер бет, әхеге тұскытыға үләлі бет. Сарсын бейге беребітігер, тухандақ министерствелер бары ұйтылар ғытығар толыры құрыйдары беректірі. Анан бейгенен берге боларын көрсі қадері.